Itatantay man na po ti ayuda dagiti kadwa nga mannalon nagdagop ti dagiti beneficiaries tayo ti 68 ti second batch tayo kat dagiti mununamot nga nikanan nga nagdagop ti 672 kat tatan iwarwaras tayo man na po ti dagiti naud-udi nga nakarehistro nga di 68. Maraming salamat po sa nagbigay ng mga ayuda. Napakalaking tulong sa amin ito, sir. Sa aming pamumuhay kasi wala na kami hanap buhay ngayon, sir. Kasi COVID-19 na eh. Thank you very much sa iyo na nanayite ka na kami, tada nagpagsilpumi, kaya namigatang giti matlain na giti para ti kalkalon, tada para ti nagtibalay ti datiman. Taga kilapagyaman namin ti dahito niya, may tegta ka kami.